Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring aya di Bu, itu lemur naon Ibu? Tanyakan. Babakan? Tanyakan. Oh, tanyakan. Desana? Desana desa itu tuh di kedua Warung Gedang. Oh, desa Warung Gedang. Kampung Babakan, desa Warung Gedang. Lima lain Babakan tanyakan. Oh, tanyakan. Babakan Jaya. Pulang? Sukajaya. Oh, Sukajaya, desana. Oh, kampungna kampung naon? Tanyakan. Oh, kampung Tanyakan. Nunjuk konten Ibu, puntennya. Masyaallah. Ayo teteh. Urang kapal dikale ka itu lemurnya. Ya. Oh iya, masyaallah. Mantap ya. Seueur di mah bumi ya kene asri kene baraya teh. Jalan ge masih kene taringgul kali. Mantap baraya. Tadi mah laut musim hujan mah pasti barelok kadi yang baraya. Mangun Jaya baraya, desa Mangun Jaya. Ayo ngapal kaler. Mantap pisan baraya. Jalan lagi. Jalan satapak tadi baraya. Kebon awi kadi mah tuh. Lamun tipeting serem nggak dia baraya ya. Coba sampah kadi baraya. Mantap. Oh, kadia baraya tuh. Jalan ge mudun. Banyak tangkawi baraya teh. Pasti leueur ka dia mah. Oh, situ. Mantap. Cocok buat ngopi ini mah ya. Cuacana tiis. Aja. Mantap pisan, mantap. Jalan lagi es krim. Baraya. Tangkal awi manike baraya tuh. Jalan lagi mudun baraya. Serem enggak dia baraya. Mantap. Mun musim hujan ngotak laleur baraya ka dia. Si ibu ge kakarayapan ya. Mantap pisan, mantap. Aya pos kamling baraya tuh. Aya pos kamling. Mantap. Asa di mana ya baraya? Masya Allah. Yang kanisan paranting arona baraya tuh. Cai nage herang. Saya mancur baraya. Kosong ngata nage tuh. Ayo yang paling kalah. Mantap pisan. Himaya meni. Kalongsoran baraya. Bumina kalongsoran. Bumi kosong baraya.